NAKO e le bosupa fela fa Phirimane njalo ya tsatsi la bobedi se le dikgang tsa BOTSWANA television tse re di gasang ka tlhamalalo tota go tswa toropo kgolo ga Gaborone ke bidiwa Benson Putego madume mare di tibulehela ka ditlhogo Tautona advocate Maboko a simolodisa semmuso lenaneo la target 61,000 bonno housing program Parlamente tsa mafatshe ya BOTSWANA le Malawi di tiisa botsalano go nonotsa ditsamaiso le boleng jwa tsone tsa metshameko le khotla la PFA le rutunsa ba tshwara diphala pa monogae ka diphetogo tsa melao ya kgwela dinao Wetso Patricia Chobonyane o tsio ditolokolola ka puo ya diatla mo go tsa metshameko go segonkwe o go tshotse a re tsene Tautona advocate Maboko a re lenaneo la bonno National Housing Program target 61,000 le tla thusa go tsosolosa ditshwanelo tsa setho ga mmogo le seriti gore motho mongwe le mongwe a nne le maruleleo godimo ga thogo bonno Tautona Boko bo ile se kwa Phalapse tshokologong eno fa a simolodisa semmuso tiro ya go agua ga matlo a le 61,000 go ralla BOTSWANA Tautona Boko o tlhalositse gape gore go solofetse go lenaneo le tlhame ditiro di feta 200,000 tse di tla tokafatsang matshelo a benggae wa Betsongpolobusu ka pego le ha tshela BOTSWANA le itepatepantse le maitlamo a lekgotla la ditšhaba a go netefatsa fa batho ba lone ba nna le bonno jo bo lemogiwang e le tshwanelo ya motho mongwe le mongwe maitlamo a tsamaelana le maikaelelo a ga Tautona Boko a gore puso ya lefatshe leno e nne e eteleditseng ditshwanelo tsa batho kwa pele ka jalo lenaneo le la bonno housing national program target 61,000 le tla akaretsa botlhe ka kgaolo nngwe le nngwe ya botlhophi e tla agelwang matlo a le 1,000 ditiro kana di dirwa ke gore go nne le madirelo go nne le se se dirwang ke sone se ra ban le tlhoko la ditiro re le patagantse le tlhoko la bonno la boroko re borere 100,000 wa ditiro mme go tshwanetse go nne le 100,000 wa matlo a agiwa a masha a tlabong a agelwa BOTSWANA a tsena mo diatleng tsa bone e nna matlo a bone ke nngwe ya mananeo a puso ya gago e ne ya ikana gore e taisa motswana ko pele ka gore lenaneo le la bonno ke le letileng go ha motswana seriti ba gaetso ha o na le bonno o na le seriti mme bile mantu ona ba gaetso go buang ka one ke ke mantu a thabologileng ba gaetso ga se mantu a la ne re sa itse gore ga tantsang o bona kuro le batilengwe lengwe le bulela konte yentu ke thabologileng leng gore o ta bona le bana ba gago le lebeletse TV mo lenaneo le la target 61,000 go supilwe fa le tla thusa go hetla ditiro di heta 200,000 lefatshe ka bophara le dikgwebo tsa benggae di tla roba sengwe mo kagong ya matlo a ka hata se ga boetele dipele ja gago Tautona e tabo e le lantha mato a agiwa a le 100,000 mo dingwageng tse pedi e tabele lantha Tautona mato a kgona go dira kana o kgona go dira wena Tautona o kgona go dira ditiro tse le go rile ha ba itsana be ba di calculate kana ba di thakanya ba re di 500 di hita 500,000 direct jobs we are creating wealth and placing it in the hands of the most ordinary of our people bone ba banyatsegang gongwe ba ba tlhobogilweng ra ga matlo a gore le bone ba kgone go nna le sabe e nne ba tsa karolo mo tlhabologong ya lehatshe la bone le kgolo ya itsholelo ya lone Tautona advocate Boko a re nako e gorogile go hetola lenaneo la National Development Plan go yeng kwa go la National Transformation Plan le tla thusang gore mananeo otlhe a puso a direlwe mo pontsheng mme a dirwe ka nako e beilweng go heosa ditlhabololo wa Betsongpolobusu PTV News Resolve kgaolo ya Block 7 monotropo kgolo Gaborone le yone ya akareditswe mo tirong e neng e rolwa semmuso gompieno ya target 61,000 bonno housing
Mopolemente wa kgaolo ya Gaborone Bonington North e akaretsang Block 7 mme Maipelo Mophuting yo e bileng gape le mothusa-tona wa lephata la ofisi ya ga Tautona wa kgola lenaneo le a re le tla araba dithapelo tsa baTswana ba le bantsi segolobogolo banana le malapa a sa bolong go eletsa go nna le bonno. Mo kgaolong eo ya Block 7 go tagiwa matlo a le 174 ka lenaneo la target 61,000 go tlatsa a le 144 a setseng a tsweletse ka go agiwa. Now, this sacred ground where we gather today is not ordinary Baharona. It is a prophetic turning point in our national story. Because what we are launching today is more than a housing program. We are launching a movement to reclaim the dignity of a Motswana. Every Motswana at that, through the simple, powerful act of ownership. To facilitate optimal participation of citizen contractors, these 174 housing units have been unbundled in 3 packages. There is a package, 2 packages of 48 units each, which would be constructing 2-bedroomed housing units. And the 3rd package of 78 housing units would have the combination of 2- and 3-bedroom houses. The site for 78 housing units is the one that we are on. Re tswela le dikgang tsa marulelo godimo ga ditlhogo tsa baTswana. Tshimolodiso semmuso ya lenaneo la target 61,000 e ne e akaretsa gape le motse wa Tatisiding kwa kgaolong ya botlhophi ya Tati East. Fa bua kwa tirong e mogolwane go tsweng kwa Botswana Housing Corporation BHC mme Chabata o tlhalositse fa ba tla simolola ka go aga matlo a le 30 kwa Tatisiding pele ba ka anama le metse e mengwe ya kgaolo ya Tati East. O tlhalositse fa lenaneo la bonno le tla thusa go rarabolola tlhaelo ya boroko kwa motseng o ka jaana wa amogela dipalopalo tsa batho ba ba batlang boroko segolo jang ka ele motse o bapileng thata le toropokgolo ya bobedi Francistown. Tiro eo e ne e tsenwe ke mothusa-tona wa lephata la dikgaolo le ngwao Re Ignatius Moswane. Khamphane ya Obakeng Construction ke yone e hileng tiro eo e tsholofetse go tlhamela beng ga ditiro mme ebile e tla boediwa kana e tikile tiro jalo e tla boediwa mo sebakeng sa ngwaga. As one of the pilot sites, that is Tatisiding State, it's one of the pilot sites for the broader plan to build 61,000 housing units across Botswana's 61 constituencies in this first year. So this project embodies our collective effort to respond proactively to the country's evolving housing needs. O tatsa sebaka sa 52 weeks for o to be o heditse project ke re beile tse sote mo go a ska re go ribulula mo tsatsing la tsatsi eno go ribululwa matua e ska ta batho ba re supa ka monwa ba re nne ba khobokane ko Tatisiding ba dira ground breaking mme a gona sepe se se diragala a gona sepe se se bonala a re go mo nako ye khutshwane ya ka ke tsela gore o itamile re bone tsimolodiso o diragala sengwe mo saeteng. Re tswelela le dikgang tsa bonno housing project target 61,000 mme jaanong re leba kwa motšing kwa Maung. Tshwanelo le maikaelelo le maikemisetso a gormente wa gompieno ke go tsholetsa serodumo sa ditshwanelo tsa setho go bona gore go na le tiragadi ya ditiragalo tsa gore Motswana a tšhentšhe le ena a lepalepane le seemo sa lehatshe ga go tokela middle income. Ke yone maikemisetso le maitlamo one ao matlo a re agang a bagaetshwa ke go leka go tšhentšha ke go leka go bona gore re ntshe ba ba ko morago re gopole ba ba ko bodikhutshwane gore ko re go yang re go goroga re le mmogo ya akaretsa letlotlo la go bona letseno mo go bape ba batla bong ba tshwere ka diatla go dira mo tirong eo mme seo se ka tšhentšha ebile sa go tšhentšha matshelo a bone a ko lapeng botlhe ba e leng gore ba tla ba e le maleibara ka puo e re tlwaetseng gormente o dirile thulaganyo ya tumalano
le bape ba ba tla bong ba aga kana ba diragatsa diprojekte tsone tse gore go se ka ga nna le ope o duelang madi a ko tlase ga 4,000 pula gore a re mongwe le mongwe wa go duela madi a kanang ka 4,000 pula go a kwa godimo go thathologana ga bona hela jalo ka ditiro tsa bone wetso pego ya bonno ko maung ba ditshipika kwano bana ba ya matsi me ga re tsara mo go yone ke gone gore ha ne go le molano le ne le rolwa ke mothusa le phata la meitsi le bonno re motsamai ja ka le ne mo ikutlwela na le kwa matlapaneng go gone go matlo jalo a le 55 mothusa tona jalo re motsamai ona boletse jalo gore tebelopele ya puso e mpsha e motlhofu ka jana ebile e tumile sankatle go thomamisa gore motswana mongwe le mongwe segolobogolo ba mogala madi a senene ba nna le marulelo mo godimo ga ditlhogo e le bonno tota tona motsamai jaaka na bua gore ba ga mafelo a ta sireletsa matshelo a malwapa le go fa bana sebaka sa go ithuta sente ga mmogo le gone go dira ditiro tse dintle go ipetlela isago e tla bonye phatsima re motsamai ona tlhalositse jalo gape gore ba boletse company tsotlhe fela tse di ikemetseng tsa tlhabololo dikago kanamiso madi ba beeletsi ga mmogo le ba merafe go tsenya letsogo mo go tlhabololong se a re puso ipaakantsa sentle bontle go dirisana le bao ba batlang go beeletsa mo lenanong le la bonno re tlhabere tsikinye wetso me mogolwane wa Trans-Kalahari corridor mo Botswana re Leslie Mpofu a re melawana ya ditsela mengwe e sa tshwaneng ya mafatshe ya Botswana Afrika Borwa le Namibia ke one ena go tse dingwe e nna le sekgoreletsi mo go laoleng sentle badirisi ba tsela tsa mahatsi a o buile seo ja ka maphata tsa melao go tsweng kwa lefatsheng la Namibia South Africa ba kgobokane mono Botswana mo letsholong la go netefatsa pabalesego le tiriso e siameng ya ditsela le segolo mokaisi o wa bega e tla re ka moso badiri ba melao ya tsela ba mahatshe a mararo a Botswana Afrika Borwa le Namibia bo ba tshwaraganetse tiro ya go netefatsa pabalesego mo tseleng ya TKC jaaka ba tla bo ba dirile sekgandi sa tsela kwa junction 44 se maikelo a sone e leng go netefatsa melawana ya tsela e salwa morago ga mmogo le go tsenya thuto mo badirising ba yone pele tiro e simolola bodiredi jwa mahatshe ao ba ne ba buisana ka tse ba di kgonneng le tse ba eletsang di ka tokafadiwa and also to promote deeper regional integration by harmonization of conflict regulations and policies of the 3 member states in line with the SADC regional indicative strategic development plan. This is critical because this is one of the objectives why we're sitting here, so that we can actually see that we can work together and actually be able to identify some of these challenges that we might have. We identify areas where we can be at variance or at conflict, so that we can see that we can harmonize, so that our trade can move seamlessly. The effectiveness or ineffectiveness of our policies, laws, processes and procedures are laid bare during the law enforcement operations. This joint law enforcement operations is therefore significant, as it also provides an opportunity to all of us present here to reflect on the progress made so far and address the challenges that continues to hinder the full potential of the Trans-Kalahari corridor. Go tse dingwe tse ba neng ba di tshwaraganetse fa ya bo ile kganya go leka go hehosa metsamo ya dithoto go ralla mahatshe ao mo go leng bonya mo mahatsheng a mangwe. If you move goods from Durban to DRC, it will take about 14 days. And the 14 days is because of all the bottlenecks that we experience throughout the road, including, and there's a big one, the infrastructure challenges of roads, rail, and other modes of. So it tells you that there's still a lot of work that we still have to do as member states to unlock the potential. Re tshwanetse ra bona ka go rata lehatshe la rona go gaisa ba bangwe. Re ne le gone gore a ke ka re cross border re le gone re itseng gore matakala ga siwe. We can do that, all of us. Letsholo le solofetse go simola kwa tseleng go le la boraro kwa junction 44 mo gantsi mme le tla gola kgwedi eno e le malatsi a 13 le sego mokwaisi BTV News gantsi.
a le gona o tshubang se gona sa ditshwantsho tshubile ene tota televishene e tshwanetseng Botswana television ra tswella mafatshe a Botswana le Malawi a itlamile go tiisa botsalano jwa one ka go neelana dikitso le konkuru mo ditsamaisong tsa boeteledipele mo tsamaisa dipuisano tsa palamente re ditapelo ke o rapetse o na amogela lekoko la mapalamente go tsweng kwa lefatsheng la Malawi ba eteletswe pele ke moeteledipele wa diphathi tsa kganetso ko Dr. George Chaponda fa ba amogela re ke o rapetse o na gatela botlhokwa jwa tiro ya moeteledipele wa diphathi tsa kganetso mo ditsamaisong tsa lehatshe a kaya fa ba tshwanetse go lemogiwa ebile ba tseelwe kwa godimo ka tlotla e maleba go rata moranyane wa bega jaaka ba ipaakanyetsa ditlhopho tsa lefatshe la gagabo tsa ngwaga wa 2025 mapalamenta a kganetso a lefatshe la Malawi ba etetse mono go tla go tsaya malebela ka ditsamaiso tsa puso ya batho ka batho go tla ga bone mo go solofetse go thusa go itse thata ka fa lefatshe leno le itsamaisang ka teng le sa tlogele diphathi tse dingwe tsa kganetso ko morago jaaka go supile morago ga ditlhopho tsa ngogola. Just give these highlights to say I've always argued that the opposition is a very, very integral part in any democracy. And it has to be given space to operate, even resources to be able to function, to provide oversight, effective oversight on the executive. In our setup, the leader of opposition is equated to an assistant minister and enjoys those perks. But my view has always been that more can be done to facilitate the leader of the opposition. I don't know in your jurisdiction, but I understand in Namibia the leader of opposition will be having a budget, dedicated budget. Same with Malawi. And my hope is that we, in our transformation process, we will benchmark in countries such as Malawi. Dr. Chaponda o ne a supa boitumelo le tebogo ya ditsamaiso tsa lefatshe la Botswana segolo jang mo go lemogeng botlhokwa jwa lentswe la moeteledipele wa diphathi tsa kganetso mo kgolong ya lefatshe. It is always perceived to be, instead of looking at it as somebody who is to promote democracy, others they feel that these are threats to democracy. And I think what I'm trying to say here is that we like to have a leader of opposition which is considered as independent. Maybe from your side you give us an insight to what extent, what you feel about this. In general, Right Honorable Speaker and my fellow Honorable Leader of the Opposition, this visit is aimed at strengthening the cross-border collaboration and mutual learning between the two offices. The Office of the Leader of Opposition focusing on advancing democratic governance, institutional transparency, and impactful parliamentary oversight as part of the SADC community of nations. Go bosolofetse go thusa go nonotsha ditsamaiso tsa palamente le go netefatsa gore ga e lebale boikarabelo jwa yone. Le fa go ntse jalo go solofetse ditlhopho tsa setšhaba mo mafatsheng a le 10 mo kgaolong ya Afrika monongwaga go balelwa le lefatshe la Malawi le le rometseng mapalamente mono go tla go tsaya malebela. Go rata moranyane BTV News Gaborone. Wetso lebile dikgang a re tswela le tsone mo palamente wa kgaolo ya Okavango West re Makgadikgadi o kopile bani ba motse wa Tsodilo go nna kelo tlhoko gore melelo ya naga ga itshube dithaba tsa Tsodilo tse di na le ditso tse di sireleditsweng ka fa tlase ga ditsamaiso tsa ditšhabatšhaba tsa tshomarolomatlotlo a tlholego UNESCO. Ka jalo a re ba tshwanetse go tlhokomela lefelo le gore ba tle ba kgone go oba letsogo ba bone madinyana fa bajanala ba ba itetse ko re ka pinga o tlhalositse se jaaka na boisapitego ya kgotla kwa motseng wa Tsodilo bosheng Tiny Tsukulu wa pega. Matlotlo a tlholego a Tsodilo ke lefelo le lengwa ka bajanala ka dipalo go ta go bona mekwalo kgotsa ditshwantsho tse di saleng di dirwa bogologolo mo go tsone le fa go ntse jalo mo palamente wa kgaolo o gotlhile bandi ba Tsodilo go netefatsa fa ba sireletsa matlotlo a mo melelong ya naga. Banni ba kopile go netefatsa gore dikganedi tsa melelo di malalalaotswe go kganela melelo e ta thagogang. Ka ke bua gore Tsodilo ke World Heritage Site. Lehelo le le hapegileng
ka gore ke lehelo la tholego re na le boikarabelo jo bo goletsegileng re le batho ba Tsodilo gore re tlhokomele tikologo ya rona. Pula ya be ne le ngwagao naga e thugile bojang bo se kana ka sepe ya boeta re ise re go pehela re bo re setse re bona melelo e re sa itseng gore e tswa kae jaaka go setse go simologile ana re ta re bona naga e shileng ka Kwente ga mo banni ba ne ba ntsha matshwenyego a bone ka tse ba dumelang di saletse morago mo motseng wa bone. Monga me re na le mobile clinic kokelwana ya nakwana e ile gore gongwe re thutswa mo go yone ga go tsile batho ba bonga masere ba tsile mobile. Ke tsa ke re gongwe ha ne bona le nako ne ta re ke ne ke ta rata gore ha re tswa ga go mo botsamaela teo bona gore no seemo sa go ha le sentsia tota me ibile motsutsona wa Tsodilo yana ne re eletsa gongwe re go kupe monga mo riele gongwe re dilole sengwe sa go tshwana le kokelwana e ile gore motho gongwe ha gotetse bosego kana a lomilo ke sengwe bogolo a go go tamelo ha le pila ka isiwa ko ditamelo tse digolwana. Ne ke kopa gore le tsibogele khaya ko sekolong ke mongwe wa batho ba ile gore re ne re lebeletse maduo a bana ba ngomola pele ko sekolong kwa ka ba fetse ka teng. Ha dipalo tsa lona di ntse di oketsega kgatelelo mo go goromente ya gore a le direle health post kana go bidweng a le direle health post e nang le nurse yo netseng ruri ho e ta be oketsega mokanselara o tla ba na le lentswe le le tileng go heta gore batho ba Tsodilo jaanong ba tshwere palo e rileng a health post e nne teng. Mo dintlheng tse dingwe mo Palamente ka Pinga o tlhalositse fa ta emela tsela ya bone ka dinao gore e bankangwe ka mo nakong eno e le ya lekgarapane e iskoe e tsengwe sekontere. Tiny Thukudu, BTV News, Tsodilo. Wetso di tsamaile ka tsela e ntseng yalo re akoela kwa khutlwaneng sa tsa metshameko gone ko kgaitsedi yake go segonkwe o go emetse. Tla go leboge Benson mme ke re madume wa tsotlhe jaaka sa tlhalositse yo fano ke go segonkwe yo ke tla bang ke gona la dikgang tsa motshameko e letsa BOTSWANA tonight mme ke gore letle a re tsena mo go tsena re simolola ya ka di go gang kwa pele. Barati ile balatedi ba motshameko wa mapelo a dipitse e bantse le mafelo a beke a mantle kwa motseng wa Motokwe kwa gona go tshegeditswe kgaisano ya TT Jet Challenge tota kwa gona go tshegeditse kgaisano ya TT Jet Challenge bisi ya Super Jet inile yone mo fenye mo lebelo la mamang la 2000 meters e salwa morago ke With My Soul fa Silver Sky yone e bone maemo a boraro a jano rutla dintlha ka la kituteng. Mabelo a dipitse a TT Jet Challenge a neng a tshwaretswe kwa motseng wa Motokwe a ne a kgagontse ka dikarolo di supa tse di neng di akaretsa dipitse tsa Tswana le tsa Thoroughbred. Mo mangweng a mabelo a neng a kgatisa thata Top Notch go tswa kwa Dutwe e ne ya dira bonte thata mo mabelong a 1000 meters fa With My Soul yone e gapile lebelo la 1600 meters la Thoroughbred e supa bokgoni jwa yone morago go dira bonte mo lebelong la 2000 meters. But I'm just thankful for Kenagata Super Jet like I check hela le dipitse gore ke tsore they are very good horses. We know very well Super Jet has been running mostly with Western Bypass and Secretary General and Silver Sky and other very good horses when it comes to the grand races. Mela gompieno ke tsere tshwetso ke lebeletse botsoga ba Secretariat and Western Bypass ka re di ha chance ya gore nyame a recover ka putsa Super Jet and it delivered. Race ya bohelo e ni siamela gore kitsa ka etso mo injury long term injury sa break ka December Silver Sky ele mo injury tota race ya ngwago race e ke yone ya ntla mo ngwago no ke ntse ke defendela Western are ke shoka story gore pitse ntse isi ya ke Western and Western a isiyo ya
ga gona pitse ke ema ke computer le yone. Mo mabelong a 1600 thoroughbred mofenyi o ne ikgapela 7000 pula yo moloman sorota ene a tsaya 5000 pula fa mo lebelong la mamrota la 2000 mofenyi a ikgapetse 10000 pula fa wa bobedi ene a bone 7000 pula le fa go ntse jalo barulaganyi ba ikuela mo barutoitsing go thusa go thabolla mabelo a dipitsi. To the private sector, or tota is about time, but take a full part go sponsor mabelo a dipitsi. Hela jaaka no bone boididi ba batswana ba tsile ha ba tsile ha just watch these horses, and taking care of these horses can one the challenges to a lot of stables. Buying feeds for a horse racing horse is extremely expensive. Large crowds and reaffirmed Motokwe's growing reputation as a key stop on the local horse racing calendar. Lucky Tuting, PTV Sport, Motokwe. Mo maitekong a bone a go tswelela ba rutuntsha ba tshwara diphala ka diphetogo mo melawaneng e tsamaisang kgwele dinao le khotla la Botswana Football Association le tshegetsa ithutuntsho ya ba tshwara diphala e simolotse maapane mono ga borone phoshia o lope molilo o go tshwaretse pego. Motlatlhelela ba tshwara diphala go tswa kwa lekgotleng la FIFA Felix Tangawarima o tlhalositse fa ithutuntsho e le botlhokwa ka jana gona le melawana mengwe e fetogileng e tla dirisiwa mo pakeng e ntšha ya league. Tangawarima o gateletse botlhokwa jwa gore ba tshwara diphala ba tshameki ga mmogo le bakatisi ba itse ka melawana e. O ne gape a kgola ba tshwara diphala ba Botswana go bo ba dira sentle fa ba tsamaisa metshameko ya mafatshefatshe. We don't want referees with questionable integrity, and we don't want people to be talking about you, discussing. FIFA e fetotse melawana ya motshameko ka jalo go botlhokwa gore le itse ebile le ithute melawana e mesha e rata gore bakatisi le batshameki le bone ba itse ka phetogo e go itsa dikgogakgogano. Football Association is doing among the referees. Botswana referees are doing very well outside. Ke ala khola le ba tshwara diphala ba Botswana ka jana le dira bontle kwa metshamekong ya mafatshefatshe. I must say we are very pleased with your referees, what they are doing. Motsamaisi wa tsa setegeniki kwa BFA Kaelo wa ya Kaelo o gakolotse ba tsaya karolo go sala morago le go diragatsa melawana ya motshameko go tshegetsa serodumo sa bone le gone gore ba kgone go tshepagala. Kaelo wa kgoletse le khotla la Botswana Football Association go leta ba tshwara diphala go tsaya karolo mo ithutuntshong e ntle le dituelo dipe. You must be loyal to the rule book that governs you, so that at the end of the day what we see, we don't see. Le ithute thata mme le go diragatsa se se maleba gore batho ba seka ba nna bete se molangwana ka ditshwetso tse le ditsayang. Ke a kgola ba Botswana Football Association go bo ba le leta go tsaya karolo ntle le dituelo dipe. You start saying pay for your own self-development, is going to be chaos. Because ba tshwara diphala ba le 35 borre ba le 31 le bomme ba le 4 ba tla tsaya karolo mo ithutuntshong e. Ithutuntsho e simolotse ka mosupologo mme tla fela ka la botlhano. Phosha o lope molilo, BTV Sport, Gaborone. Fa jana re tlolela mo go tsa motshameko wa golf. Edwin Madigela wa World of Golf Blue Tree mo Gaborone o kgona go sireletsa bomampudi jwa kgaisano ya Makgadikgadi Open Golf Challenge mo letlhakore la professional ka kwa go borre e neng e tshegeditswe ka mafelo a beke kwa toropong ya Suwa. Madigela ona kwa ditsa phenyo ya gagwe ya bone ka tatalano a sena go kukanya dintlha di le 142 mo malatsing ao a rutlepego ka Bethane Mantu. Morago ga malatsi a mabedi go tshamekiwa mo mahuteng a le 36 ke gore 36 holes. Madigela a fetoga mofenyi mo lethakoreng la professional go ikgapela 8000 pula le sejana. Maemo a bobedi a gapiwa ke mphokelisiwang fa boraro a phamotswe ke David Masole. With a lot of skill that we have, the preparation that I did, practice that I made for the past 1 week, I think that's what helped me to get where I am today. Bomampudi ba borre ba championship bo fentswe ke Kesentse Ntube ka dintlha di le 156 go hedisa senyama sa go retelelwa ke go gapa kgaisano eo ka lopaka. A longwa serota ke Sipho a bueng ka dintlha di le 159 fa Boitshepo Mfila a duile mo go a boraro. I've been trying for many years, since I think late 90s, 98, 99.
to win this tournament. I've been coming second, third, but finally it happened. Ezekiel Sondani o totamaditse setlhopha sa SUA Golf Club a phamola letlhakore la A Division ka dintlha di le 160 a sala morago ke o TEME Khumalo le Rimoni Nkayisa. Home ground Santoro Velore would dirisa the course experience because when we eat course alona very well so go ta go jiwa ke ba ba tswang ntle a Asia, so that's why rena ra bona re tshwanetse re practice e re make sure rawi go ne gape go na le tlhakore la borre la B Division le la basimane ba dingwaga tse di ka fa tlase ga lesome le bohera bongwe a fentsweng ke Sean le Baenya le kgositse le Thabana ka tatelano eo. Bethany Manto, BTV Sport, SUA. Re ntse re le mo kgaisonong eo ya Makgadikgadi Open Golf Challenge a gaona Matshaba wa Rapa Golf Club ke ena mofenyi wa letlhakore le le kwa godimo la championship ka dintlha di le 172. Bethany Manto wa tselela. Matshaba o nnile mafelo a beke a mante mo lebaleng le a kwadisa dibedi tse pedi ka matlhatso le Sontaga go mo thusa go fetoga mofenyi wa monongwaga mo letlhakoreng la bomme la championship go tlotlomatsa setlhopha sa go rapa. Maemo a bobedi a tsere ke Minke Malathegi fa boitshepo tshireletso a gapile maemo a boraro. This course I swear I suffer too much because this course has been like, I think it's one of my favorite courses in the BOTSWANA. Like I don't suffer much hone. Jaaka matlhakore a bomme a na le mabedi hela, Millicent Radikanono wa setlhopha sa SUA o ne a thomamisa fa sejana se sala mo gae ka go fenya letlhakore la A Division. O ne a sala morago ke Ellen Taferinyika le Moli Khane. Last year I was position 1. This year again I got it. It's all about the love for golf. Moeteledipele wa BOTSWANA Golf Union, Derek Musa, o itetse le gofi setlhopha sa SUA go anamisa motshameko o. Let's also try and encourage more juniors to start playing the game. No SUA had a clinic on Friday. Let's have more kids playing the game. As BOTSWANA will always sponsor this tournament. It's a flagship tournament for us, and we know the times are hard, but the partnership that we have with other sponsors makes it quite good for us to continue. Ntle le go rotloetsa kgolo ya golf, mangwe a maikaelelo a kgaisano e ke go thusa mo ditirong tsa bopele tomogi jaaka gompieno ba reketse baithuti ba sekolo sa Duke Junior dithako di le 102. Bethany Manto, BTV Sport, SUA. Ele Bethany Manto a wetsa dikgang tsa motshameko tsana kweno wetso ke re a re bo re kopana kgantse jana kana kwa bofera bonja ke tla be ke wa go dinela gape ka puo ya Seesimane ka sona sebaka a re bo re go gakole ditlhogo gape. Tautuna Advocate Maboko a simolodisa semmuso lenaneo la Target 61,000 bonno housing program. Parlamente tsa mafatshe a BOTSWANA le Malawi di tiisa botsalano go nonotsa ditsamaiso le boleng jwa tsone. Mo go tsa metshameko le kgotla la BFA le rutuntsha ba tshwara diphala ba monogae ka diphetogo tsa mealao ya kgwela dinao. We tsone di le kalo be ra kwahela kwa go batepoloapi go re ha maemo a bosa. Mme rotlhe ra itemogela go serame go gore go tsididi tota go batla kutlwisiso a nne kagiso. Dumelang bagaetshong ka mogeleng ka se mosalwapi o sediwa ke Lidea wa Dikgomo fa re lebela sensalwapi mo itsebeng a no se re sepetsa maru mo dikgaolong tse di mo borwa botlhaba jwa lefatshe leno go mo dikgaolong tse dingwe gone go santse go a bogile mo tsela ka moso gore se tsore be go thibile mme re mo tsamayng ya nako go apoge mo dikgaolong tsa borwa le gare le bokoni botlhaba dikgaolo tsa Chobe leng habe gone re se tsore be go thibile ka bontlha bongwe Ibata tsa mogoro tsone re di sobetse mo dikgaolong tsa Kalahari borwa botlhaba kgatleng le kweneng dikgaolo tsa bokoni jwa le gare le gantsi gone re se gore go bo go apogile
mo a phakeleng gona se se go ikutlwa se go le tsidile mo dikgalong tsa gantse Kalahari borwa botlhaba kgatleng le koeneng ka bobedi go ya go borataro go mo dikgalong tse dingwe gona se se re be go le mololo ka bofero bobedi go ya go 12 farelelo mo tshokolong gona se se go ikutlwetse go le mololo mo dikgalong tsa gantse ngabe tšhobe le bokone jwa legare ka 22 go ya go 23 mo dikgalong tse dingwe gona se se re go le tsidile ka 10 le bofero bobedi go ya go 21 farelelo ditoropong mo borwa ba Afrika gona se se go bona dibatsa tsa maruko qeba ka 25 ko maseru ga mo le manzini gona se re go a bogile ka 12 ko maseru le 21 ko manzini Antarivo se se go thibile ka bontlhabong ga mo le ko Lusaka ka 21 ko Lusaka le 11 ko Antarivo fa ko Bira se tsipula ka 23 Rosa ga mo le Blantyre gona se tsipula ka 17 ko Blantyre 21 ko Drasrem ke sone se se masala pele ke le se go le kalo a ine boroko Wethu o tshubile yone television tota ya mamang o itisitse le rona mo BOTSWANA Tonight e le BOTSWANA Television me ta utuna advocate maboko tlo tsa simolitse semmuso ka go ya matlo a le dikete di le 30 le bongwe ka lenano la target 61,000 housing units kwa Phalape ta utuna boko na super falana leo la bonno National Housing Program target 61,000 le ta thusa go tsosolosa ditshwanelo tsa setso ga mmogo le seriti sa gore motho mongwe le mongwe motswana mongwe le mongwe a nne le marulelo godimo ga tlhogo bonno tota Han re tsile go ribolola mato a ra biditseng re go tswa mo go 100,000 ke target 61,000 mme tautona re batla gore re bua thata gore re inspiriwa ke ka go berekang ka teng tiro ya moeteledipele o tshwanna ke gore ga a tshwere a inspire his followers ka go berekang ka tele target ya go yo re ileng wa re 3 years re bonne re sena choice ke bua ka mabeto a pelo ke re ba getso we have to deliver in 2 years ba kile ba ra go ka kgonagala khantele ka itumela board chairperson wa mme Manchingani a re nya me go ta kgonagala minister o bolela ruri PS lena re ja go ta kgonagala minister o bolela ruri ke re retso ke ka thoteletso ya gago gore ha re bua ka leadership ke yone e tshwannang gore e re rotwetse ka hata se ga bo etele dipele ja gago tautona e tabo e le lantha mato a agiwa a le 100,000 mo dingwageng tse pedi e tabe le lantha tautona mato a kgona go dira kana o kgona go dira wena tautona o kgona go dira ditiro tse le go rile ha ba itsana be ba di calculator kana ba di thakanya ba re di 500 di hita 500,000 direct jobs ke lantha mo ditsong tsa lehatshe la Botswana ba gaetso ditiro tse tautona di thamileng tse ba gaetso tse di hitang 500,000 go na le tse dingwe gape tse leng gore ba ba buang sekgwa ba re value chain kana value chain ne mo ba re tse leng gore di a neelana gore go na le mo leng gore tse dingwe ba ba dirang ditena ba khwari le ba bangwe hela jalo o ka bona gore ditiro tsa teng di dintse jang se raya gore jaaka maiteko a go tautona no bua gore o batla go tsenya madi a hetang 10 billion USD mo lehatsheng la Botswana go diragala go sena putso se ke lantha se diragala se supa gore o kgona go tsosolosa itsholelo o sa dimi madi go pe mo lehatsheng o dirisa thaloganyo le dikakanyo hela gore a re direng jana re be re thabela pele tautona se raya gore mato a agiwang ha bana ba ga go retso irile ha ba go retsa ba dira kontraka le ba eteledipele ba
ba di kontraka tse they have signed a contract e leng gore mo go yone ba re ba ta duela babereki 4,000 living wage se ke maiteko a matona Tautona jaaka o itse lephata la rona gore re batho ba re batang go heta target re sa dire simolotse ka go heta target Tautona e re ntse gore netse 100,000 re sa dire simolotse ntwe ya bo 101,000 maybe le ntwe eo e thailwe ebile go Thetso Foundation ke nngwe ya mantwe e leng gore jaanong wa go iribolla wa go heta go yona hale ntwe ya bo 101,000 yone tebe ya gola mothoki yone re thuswe ke ba morupule coal mine ba rile ga re sa le kwa morago re batla go thusa Tautona mo lebelong mme ka gore morupule coal mine e tsholeditse lebogo ke dumela gore ba bangwe le bone ba ta tsholetsa lebogo ka gore ba Botswana Power Corporation le bone ba le ditse ka sepiti ba re tshwere bolelela Tautona ho gore le rona re ta thusa ka go tsenya mato a motakase ke re Tautona re lebogela boeteledipele jwa gago batho ba rona ga bana ditiro ba sotlega re tshwanetse ra itebaganya le seemo se ke sone se e rileng ha re bua nna le lona ra dumalana gore ngwaga wa ntlha wa puso hele tla e tsenya ha go tore paletso re dire di le 100,000 ditiro gore Batswana ba bereke me ditiro kana di dirwa ke gore go nne le madirelo go nne le se se dirwang ke sone se ra arabane le tlhoko la ditiro re le patagantse le tlhoko la bonno la boroko re borere 100,000 wa ditiro mme go tshwanetse go nne le 100,000 wa matlo a agiwang a masha a tlabong a agelwa Batswana a tsena mo diatleng tsa bone e nna matlo a bone re dira mo go sa tlwaelesegang we are creating wealth and placing it in the hands of the most ordinary of our people. Bone ba ba nyatsegang gongwe ba ba tlhobogilweng ra aga matlo a gore le bone ba kgone go nna le seabe e nne ba tsaya karolo mo tlhabologong ya lehatshe la bone le kgolo ya itsholelo ya lone ke sone se re leng ha gompieno gore re tle go kopana ha re tlhomamise re rurihatse mmogo gore mo kgaolong ya lona re age matlo a le 1,000 jaaka ra go dira mo kgaolong nngwe le nngwe tse ga se tse re kopanang re bo re nganga ko palamente re tlhore arabisana ga go arabisanwe ha re dumalana gore matlo a tlhokagala mme ebile re a kgaoganya ka tekatekano gore go se ka ga nna le ope yo reng kgaolo ya gagwe e kgapetswe ko ntle go tshwanetse ga nna jalo ka gore kgaolo tse tsotlhe tse 61 nngwe le nngwe na le mo palamente yo o tlhophilweng ke lona mme ha godimo ga mo palamente yo kgaolo nngwe le nngwe e na le mo palamente wa bobedi ka jalo dikgaolo tsotlhe tse 61 nngwe le nngwe na le mapalamente a le mabedi wa phalape mo palamente wa ntlha ke Ramogapi wa bobedi ke ene o emeng a pele ga lona ke mo palamente wa lona le nna golo mo le tshwantse la go itse la go tlhaloganya ka gore go hetola seemo go le ha tshwanelo jaanong e nngwe e harologanang le le ntseng le e tlhaloganya ha ile gore le dumela gore le tshwanetse go lebagana le Ramogapi le buele ene ka tse di le tshwenya mme re dumalana gore ga se ene hela mo palamente yo mongwe o teng gore a gore le ene yo o tlamega gore a tsibogele dikgwetlho le mathata a lona hela jaaka le solohela mo go Ramogapi
ha le romara mo gapile re le moroma ko gaborone le moroma ko mo parlamente yo mongwe wa lona yo ko gaborone gore dikgwetlho tsa lona di arabiwe re hano gompieno go araba kgang ya letlhoko le ra aga matlo a 1000 mo kgaolong ya lona re simolola ra aga mo dikgaolong tsotlhe ka bo 61 go raya gore matlo a re simololang ka ona re a ribollang gompieno a 61,000 tshwanetse go nne jang ga se moroma nang kana re nganga re ka nganga ka disele gore matlo a 1000 ga re ngang ebile ga re omane ra dumalana gore a 1000 mo kgaolong ya lona a tsileng go agiwa mme ebile a tle go dira ditiro ha agiwa jang itsholelo o e tsosa bo e tsosolosa ka go dira di-projects tse di tlhamelang batho ditiro ga e ka ke ya itsosa itsholelo le ba profiti ha ba profita gore ditiro di nne teng ba bua le lona ba bua le digakolodi tse di mo ba etele dipeleng gore ba tsiboge ba tseye dikgato ba tse ditshwetso tse di tla irelang batho ditiro tshekatsheko ya re mo go one matlo a 100,000 a ra aga ditiro tsa tlhamallo di heta 200,000 tse re dumalanang mo kagong ya matlo gore ga gona ope o tla ba bereka mo kagong ya matlo yo tla duelwang ko tlase ga 4,000 ke yone living wage re beile jang dilo tse re di bua ebile re bo re di diragatsa jaanong mme re simolotse re di akanya pele re di loga mo ditlhaloganyong tsa rona ha re sena go dira jalo ra di bua ra di profita baruti ba ete ba riana we prophesied we declared we decreed ba ba sa tlhaloganyeng bangwe ba ba kutlwisiso e potlana ba tsaya gore go bua dilo tse di molemo tse di tshwanetseng di diragale ke go senya nako we are here to manifest 61,000 houses la di ana malele ha tsela botswa dilo tse di ntse hela jang a re di utlwisiseng ka tsela e ntseng jang mme go na le batho ba ke ba rata nna ba ba kgala ba ba reng dilo ga di ka ke tsa kgonagala ga go na le batho ba ke ba ratang ke bone bao ka gore mo botshelong ja me jotlhe ke tsheletse go ba supegetsa gore dilo tse ba nyatsang ba re ga di ka ke tsa kgonagala nna ke yo o dirang gore di kgonagale ke yone tiro ya re ha gompieno go kgonagatsa to make possible the impossible 61,000 houses over 200,000 jobs re simolla mera khakala ha re helelea go akangwa le ha tsela rona le ntse le bereka ka golo mo go twe National Development Plan ditogamano tsa tlhabololo ya lehatshe tse irileng ha ke goroga mo pusong e ka neelwa buka e kana go twe ke yone draft National Development Plan ke iputhulotse ke le mo lebelong ka bo ke kgarameletsa kgakala ke re ye ga se yone ga e nkame ga e bui se ke se bonang se tshwanetse se diragale ke dule mo leveleng tsa bo National Development Plan level e ke mo go yone ke ya national transformation ke batla go hetola lehatshe le to transform. My mission is transformational change. Yes, in jalong ka bo ke sio ha ke ne ke sa tlela sonese ga ke a tlela sepega
transformational change ke yone empang to transform this country. Ke sutisa National Development Plan, ke tsenya National Transformation Program. Ye go neelang di project, e be go bolela ko di leng teng, e be go bolela gore di a go dirwa jang mo nakong ye kae, di a go dirwa ke bo mang, di a go tlisa ditiro di le kae, di a go tsamaisiwa ka thulaganyo e ntseng jang. Ye re tlhomamisang gore ga gona tshenyetso setšhaba, ga gona bogodu, ga gona go ikgagapela, ga gona go gopela itsholelo. Ke tsone dilo tse re tshwanetse re di dumalane re di tlhomamise mmogo. Mme go tsile go nna hela ka tsela e ntseng jalo. National Transformation Program, thulaganyo ya te ya go e beta le go e tlhotlha. Ke tle go isimolodisa semmuso mo malatsing a sa hediseng pele. Re bitsa baitsanape ba mono le ba ba tswang ko ntle, ke gore bo mantswitswidi ba le hatse ka bophara, ba tleha re tle go thulanya ditlhogo le bone. E re ha re kgaogana re bo re tshwere National Transformation Program, e rotlhe re dumalanang e a nama, mongwe le mongwe a itse gore ra go dira eng, ra go se dira leng, ra go se dira jang. Batswana ba batla bong ba tsaya karolo ka tlhamalo mo go direng se, ke bomang ba kae, ba okametswe jang. Le lona ha re tsweletse sentle, go tle go tla nako ye o tla kgonang go tsena mo maranyaneng, o bo o kgona go bona gore go tsamaya kae. Project ye e mo seemong sehi ya go hela leng. Ha go na le makgwere, ke mang yo o bakang makgwere ya? Re tle ra baakanya dilo tse jaanong di supa puso ye tshwanetseng ebile e tle go tsamaisiwa ka thulaganyo e tlhomameng, e sa belaetseng, e sa tsietseng. National Transformation Program, transforming housing, transforming the world of work, transforming education, transforming agriculture, transforming infrastructure development, transforming the economy, transforming lives and livelihoods, transforming Botswana. Ke sone se re tshwaraganeng le go se dira. Mme mongwe le mongwe wa rona ke motsa karolo, ke mona le seabe mo phetogong e e tshwantseng e diragala. Tshekatsheko tse di tlhoahetseng di tshwanetse di re beha. We must not strive merely to do something better. We must not strive merely to do something better. We must strive to be ourselves, to be something better. We must transform. We ourselves must transform. But Dumedi Bare, you must die and be reborn. Born again. Hurai. You must die as who you are, to be reborn, cleansed, purified, purged of your sins, your follies and foibles, your shortcomings, your selfishness. You must overcome your ego. You must transcend the egocentric predicament. Batali hibaria. You can't lead if you don't read. You can't lead if you're not a prophet. You must think the unthinkable. You must speak things into existence. That's what leaders must do. Because if we believe they are appointed or anointed by God, then they must be true to the
anointing. Ke sone se ke batlang re se tlhaloganye gompieno. Mme betso le bona dikgwetlho tse tsotlhe tse di re aparetseng tsa dipatšhe tse di makgwakgwa ke tsenetse go lebagana le tsone. Le bone ba re le mmogo re mekamekane le dikgang tse. Mme o bona se se molemo re tsile go di kgona thata. Re tsile go di kgona le ha tsela rona le a emelela. Botswana is rising. Ha go nna le hihi jaanong go bonala o kare go thata ya lentswe ga gona se se ka kgonagalang. Ba rialo ba sekaseki ba re the darkest hour is nearest dawn. O itse gore letsatsi la tlhaba jaanong. Ha re tsamayang teng o kare go a kwakwala letsatsi la tlhaba. Ke gone ha re tsamayang teng. Ha gone go sa nna jalo neng ka le bolelela gone ya. Ga ke motho le go sa le bolelela boammaaruri. Mme ebile dilo tsa re di bua re di ba mo lebaleng re tshwanetse re di bue go bewa mabaka a utlwala ba bitpa le ba bangwe re batla di think tank re batla baakanyi batho ba ba tswang ka dikakanyo ba ba arabang mathata ba ba ntshang ditshutiso le megopolo e seng ba ba berekang selelo. Moeteledipele yo letseng ruri ene ka boene ke mathata. Re batla ditharabollo ha re leng teng. Ha moeteledipele ope a ke o buswa yo mo pusong kana ke o ganetsa yo mo pusong yo bula molomo a bantsha ditharabollo tse di supiwang ka mabaka e seng go abella. Ga ke motho le go abella. Ga ke motho le go reetsa gotwe se ba mang o utsule. Ke bo ke emella ka marumo le ditšhaka ke kubakubana le. Ke rutilwe nna by habit, training and practice I'm a lawyer. Rona re batla bosupi. Ga o tegela bo latohatsa bo sia bo re go diragetse. Ra go reetsa re bo re tlhotlhomisa gore re bone gore a seo se bua se na le bosupi. E tle re ha bo le teng re tseye dikgato tse di tshwanetseng. Mme ha bo seo re se ka ra kgokgontsha ope ka go abella ka dipelaelo. Ke rata dilo tse re di re tsene ke gona re tla tlhaloganya ha go twe nyakio ga kobe batho ga ba kobe ba dirile ba se dirile ba na le bomang ba se direla eng ba se dirile jang. Mme betso re ribolla matloa a tsileng go tlisa tharabollo ya bonno le tlhoko la ditiro le dikompone di tle go simolla ba ba rekisang semente tota ebile o bona ha re tswella jang madirelo a bo di samente a dilo ka go harologana jaanong a tle go thomiwa mono. A ke re dikago di a emella 61,000 ya matlo 100,000 go raya gore tse di dirisiwang go aga di tshwanetse di bo di le teng. Re se ka ra ema go twe go hedile semente santse se emetswe ko Nigeria kana ko South Africa se bo se tswa mono. Mme ebile ha se le teng mono semente sa quality ga re se reke konte ebile ga re se reke ka tender. Ha ile re go na le company le nngwe hela ya Botswana e dirang semente mo Botswana e ka kgonang go supply semente mo dikagong tsotlhe tsa bonno. Ga re dire tender ra go company ye ra go reka semente mo go yone. Ga go tira tender nya go na le o ka go se tsa ko India yo mongwe o ta se tsa ko China nya ga re batle seo.
re batla se se dirwang ke batswana mo Botswana ha se le teng mme ga se semente hela ke sengwe le sengwe se batswana ba se dira go raya gore batswana jaanong ba eme ka dinao ba tsene into manufacturing sing entrepreneurship itsholelo e tsene mo diatleng tsa lona. Morocco 2022 was our first chapter. We came, we fought, we learned what it takes to be amongst Africa's best. But now, this is not just another tournament. This is our moment. Shine Botswana, shine the mess. Lungus. The mess. Bold, strong, united. We are ready. Ready to leave a mark. Ready to claim a place in the WAFCON history. Botswana, are you ready? Let's rise, let's roar, let's stand behind our team. This is our time. This is our moment. We are here to fight. NAKO ya rona Botswana, let's rally behind the team. We take pride in representing Botswana and what it stands for. Let's make history together. Tswana sa gaetso sa re phokojwe o morago dintwa di a bodisela ka dimone a go peo ka batlang go salla ko morago mo ibileng kgaolo ya Gaborone tota ya block 7 mono tropo kgolo Gaborone le one ya kareditswe mo tirong e neng e rolwa semmuso gompieno ya target 61,000 bonno housing mo kgaolong ye go taagwa jalo matwala 174 ka lenaneo leo mme le tlaleletso tota mo go a 144 a setseng a tsweletse ka go agiwa gone ko mo parlamente wa kgaolo yone ya Gaborone Bonington North yo e bileng gape e le tona jalo kana mothusa tona wa lephata la ofisi ya ga tona o na le gone ko go diragatsa yone tiro e ka sebelebele. It is my great honor and privilege to present an overview of phase 2 of the Sebaka estate. This project is being developed in 2 phases. The first phase was launched in August 2024. It is the buildings that we are seeing around us. We are here today to witness the commencement of the second phase of this development. The 2 phases of this high-density development will yield a total of 318 housing units. The first phase, comprising of 144 housing units, as I've showed, is at an advanced stage. The second phase is planned to yield 174, which is the balance. To facilitate optimal participation of citizen contractors, these 174 housing units have been unbundled in 3 packages. There is a package, 2 packages of 48 units each, which would be constructing 2-bedroom housing units, and the third package of 78 housing units would have the combination of 2- and 3-bedroom houses. The site for 78 housing units is the one that we are on, and the other 2 packages of 48 units each are just the open space, which definitely would take off immediately when we live here. The project has been awarded to 3 100 citizen-owned contractors at a total estimate cost of 77,513,930 pula 80 tab. The packages are expected to be delivered within 56 weeks. And in the process, we are anticipating that this project should create about 150 jobs. This is one of the milestones in our collective pursuit to provide inclusive
affordable and dignified shelter for all Botswana, and stimulate local economies through job creation and beneficiation of the property development value chain. This project is part of the Botswana's Housing Corporation's contribution to the national target of delivering 100,000 housing units as directed by the President of the Republic and articulated in the government's commitment to accelerate social development and economic inclusion. The project is therefore serving as one of the launch sites for the broader initiative to construct 61,000 housing units across the 61 constituencies